Kani kadi kalong yeng kajong ikong pramon korba hakasnong mokonan bahapo marbisu ilaka kumbang i na kani ke video ka yeng kajong i kala sabam do hakading hakasitrik na yeng arjar arpulai bat tang ha po khndiat sngi lamba ka jingkelut museum basulam jong kikato kani kirusmet pakikenduan per kelayo ban darano ya yeng bakin sa spor hakti ke ju hi ke jaka kakan hun WhatsApp balai kerteng yarap yaki haka klemat bakidan kam haka spotrik mlai hajar porai kelayo pan lek no senyang yete kolong yeng haka jingdon katlang urang ba senang ketika senang isradar jongka ilaka marbisu kitkhot jongka nek kan hun bat ki bahayeng ki bahasan Tengah suka ban matpan kuno ngikoi ban sedang ya kene ka tuhun ke jongi haus nem arhajar aku ngit ya kan mau abaladon ka jing jor jong slap ka khan jor jong na jor aba kalawara ka jor tua jong kilom laban kilong yen bat ngit kene kan mau po la dalam spong lawan kaladon ka jing dia ka sosi akaba sangut ki khun jong tu kilong yen ila du no bat samo koral ka dong jasiar kal wei kalong kini kalah du la ka jingim namar ka jing khlem jong khndo bab idan sa hui pat yeng ki ba lasa kerja ke buat kemarin te hak te kesnem mau ngasuban ai ku blai je kombe tinalang sti na po lai te bat tu lang bala ajumut nga bakila ong ba ngiladi panili yo kum kini long yeng te dei dak ta jing ajumut je kini long kini bat polok jonga na kalyang jonga nala shim ni kata kabenta pan kusno bat ngilalum senyang au senem bala lep nilai yo senyang ko ba lai ko hajar ye bat nila pia ya ke jingrap banai ha kawai kalong yang ko lai ran muspung kawai po jasiar kan mo porwat bat kawai pat ang po lengkin sune wala la omdan ba misa hudai ka ying pat kalasa penjulor tinglah lumba to senyang pia ta lai kalong ye bat au senem bala dem la lek bet sam kanono ka kerteng jong kenhon te la shu ai be kerteng ke jonga dari hadian ba ngala perkhat pat ba perlok jonga ye no sinyang na keleng sudong jong kari khasi omdei setia tang ni ka thai na jong teng su ba kam setia banyak tang kerteng jonga hadian ba ngala perkhat te ngala pesu sek perlok ba ngala ai kerteng no ikan kenhon jongi da ka yarap yaki hada kelemat pakidan kam paling ai kene kerteng kada pulang ba Nisno ba jadi ben pejik peradok persam lejong keleng soldong om dei tang hane ka thain lejong ba hakno no bentak baki ma kijinge ni dan talang baki te mentau snem ngasu ban ban tu ki ba kobna juan lade penyarap ya atlet longgien abang la ya kapung ka jini lap jini ba dan pen ka jini khra te ngilala penyarap ko longgien ko mauro kan tersat kawai longgien ko kan la rom ba kawai pat ngangit ba kijang kemau ko mau dengdiang apa pa jo yang le dising henry kajia ko susi lawan lap hakwa laklan no bat lembau senyang jeng perlok ngilala pan tempoi ya kati kelong yang ko mau dengdiang ru bat menta pat sa sisin ni labo ik thong bahapo benai disamba nginyarap ya likely kelong yang kabakan thop ya kiyeng jong konsuat apo nongwai kawai bat kawai pat apo thain makorat po simaulen area bat kawai pat kolong dia hani apo mongap kepada nak deng kejini bat nalor kita hak kejinian ti juni lanang bi susu yen bat kelapoi sekandu tu bakte kita kejingum juni senyang lawan no kali ka jinjia ka susi kali kolong yen kejung kong te nilasangi nak swa balik cita kolong yen bat yok senyang ubang nilayo banlum dang ba kata ka jenis aju perlu nila pia no hakini ke hinyo kuli kilong ye te lese lara omdei ba nila don pa commission ban yarap kui pa kilong ye lese usenyang ba nilom lese nginjin lala ban yarap khamha ya kan ni kalong ye ngejong ikong te henry namar ba nila don pa commission tinginom la ban pendu itak kui kilong ye ki panglaku te la ban pia no ito senyang boro teng suban ong ba kadai kejung kurpu kejung blai ba ki perlok nakaleng sodong ki arta ke jing sini ang aku gunung sendur kini terhuan bat mana kesini kapisa kapoy dan ki bai
ti junga dan di basu alang ba ko kulpi ta ko kini kajuk ba menta bang soban penpau pi borok ba lang ba sinyang basbon jung perlak kapisa pangilayo long kalong ba nginla ban penpoi sakita ke niu telik lang yeng tiba dan nang kejing e krak ba kum ka kenhon idan bat om tang kata ikan tembak nginang ya kiteng ya kini commission kejing banirap hakikam les ni ya kilang yeng ba mat kejing e oi apdan kini kejing a inti kejongi ban dan bentakin lang salang so ban ong ru ba ni ma ru ya kejing syak kentho ni ma ru ya kejing syak keren bay bat kejing syak isni pihun hakita bat kibrio kiba keno yang a ba ngapen pau nam juga ni lagi tehre hak kejing syak ngamdan setiap ta kejing kamu ban ong ba ngan sim ko bu ban pen pau nam lagi lembah kini kikam sini re kejing le kejongi ban pen pau pertai i bangi le kalong ba ni kwa balang kuduksa ya ki weiru ki barang kemesim solam ba lesi kila ban snok tilang bak kenhu kejungi lani kila ban sedang halak kijong kijong kenhun bakin jungol lang kum kini kilong yeng mamat kejungi bat dak ta renti lesi kenlong kejung ko ya bon teli kilong yeng te ngam sngui lo kata kejung ketho jong kato kan ni ki ba lesi kedi kejung stu bakla kejung ki nangai ba wat makiru hawi sngui anda kla soto kin sawan ban snok lang bani bat lada kita kan Orang lesi ingin nangla banirap syukur tuli sisu long ye dia kani kadi kita hong commission ke jungi dia ngimdan dakanu gono pat kata hidden agenda na ke jingmu balendet hanrei kadi bet kata kathong ke jungi ba ikwa badan hasanda jong ki kumong no kiduk kirang li bamat ke jinge ma namar ba kathong jungi kolong bet banginirap ya kiduk kirang li kata di commission ke jungi kumno pan poi kani ke benta kolong ba iwe ni perlu jingi borok hi thu hi ba bamang hak to kesni namar bangadon training hapo selong tengam chimla la ban pe mobile bo sngi on janmi on la hieng ngai e ka message po whatsapp group jingi ba bamang ila share ya ka youtube ka bala kun spriang da ba tesi bat habang i to na pe bat ngaladon ta ka jingi ba ide bande e kani kolong ye bat hadian pan ngali i ka message jung ba imiki hapo ka WhatsApp group bala ai teng meklaya ILT movement bela ong ba kade ki yeng jung midu jung i ba ladong kalong bala subha ban yarap lang bat kini kil pelong yenga bangan perkhat ban share kani ka message hak ki parlok junga bat parlok du long bet penya bet phiba kat ba pisngobet te de na takdaw ni sapoi hakne kaya long yeng jung itong ramon korba bat kikon te kajungwan kajung hine kalong ba kum ka kenhun baret ni wan banyadan matalang ban ai misim ya phikong bat wat phimat peden kene kajung kajung sosi rengangi scam ba tongin aingu yublei ba kam sim ladan setia kono kajung dia ka ba sosi kaspa kajung dan jeng em barok ladu hanrei kam sim ka ba kador pat kilalaj barok tingi suban aingu yublei bat ngasuban ong ba nakaleng kajungi ni ai khublei ya kito ki riu simet bakin hun ki balade panwan banera bikong ru bat kajingrap kajung kiru ngangit ban kanlong kajung kurku ban ngasuban ai khuble yi sada bu badar kan lang hang nemo ibala no senyang dakitin kat baila e nak benta kan ke yeng jong kong bat to ngasuban ong blei nak kurku ya borok kito ki ba laidan benta ban yarap isne kan ke yeng jong kong bat kumju ya borok perlok jonga nak leng sudong jong kari kasi ki blai no senyang nak benta ba pher bat kajing no senyang jong ki ala pulang bangla ban poi hakane ke yeng tak singi bat ngin sala balai sakui pat ilang yeng ki ba iladan hakathong kajongi te nga ai khublei lang ipi baro ki rong ba kudan lang hangne long kemi parlok jonga badai nak ne kathan monga peria marbisu ki bai dan kan lang hakane ka singi koi parlok nak bi ki jakar lakwa panyawan lang ringong iki ba to kampher iladan ki parlok nak ne ki area nginyelai mengi te larang ide chikui ki jakar pat ya safety pelok itu jika saya dan talang jangan sultanat bang ipoi ro kini kesini ba mata kesini kadian pengilaga ini pelong itu desain pun kecil semua iblay bawa tengkai jeng susi tang bok lamat bok lala pas saya sian macam ni yang ibarat pakai nyesong salang saya sian pat buat hakba kinoilam jeng balang pelong itu kita kecil desain su ban terung gini kayeng jatuh iblay nang kurkulang ipi baro
badan lang ni bat kuju perlu kejeni ba inang lah ban beteng ya kita mele estimate na ko puas ko dengan musim ko por kejeni ne por an khat ikong introduce lah we ni long kami badan lang bentalang bat ni ba in ai nu senyang hai medo lebih ban ni Dah ini di jeng ais subhai berit nak kalian kejungi bat kini kita yang ngetiat tang kendiat namar ba ngimtim kita ba lese kum kayeng kidan kamha te nisu ai kita kendiat takum kedak jong bansa jikit mau re kabenta ka ba khambon ngi ada ka bisa ya ka ba phila ban penan kam kat kum ka jeng dan kam jong phi te tang ni kitin ba kendiat oleh si hajar nu kiboro ke balai plek por lang menjalankan oleh kapor bat kumju ye midu makin Desember to beli nang kutku nang rokat berti nang nesmat ba nang daben biang hakil yang kiba piat boro ba nang yo kamet apa basa pan piat rat bat tang kio haka kamai hakaji tang ni tin kendiat kresu burom kong gaya suplai terain rat maupun mata mata di ini Cerman bapaknya ini ka penyalang buat nekbo bahe burom basnong nanta ki pastor kemudian kesan di rumah hantam ya i bastai batini perlok ki bede perlok ki bangila itu masliam hai bastai ndre ngampoi berkat pat ba perlok jung bastai ide ki beriu ki ba ni itu kum ki ba hiya masiam ki nong song tau ki markan marpa lagi area bapak. Kalau yuk kapu ni bastai yung ba kendali kusok. Kabanwan ay kecing yarap. Akan ni kalung ni gayeng kesem tu di kong kamon. Dan kamu dur ba kinde kini ki riu bang akti itu nak force support. Kan ni kade sanjung jong ble. Kain ke ba ikren bastai yung ba ladan gunong pasiaw. Confirm lani ban seng yang ni ke group WhatsApp.Endre hangang ong kade sanjur jong ble. Kabaki babun kiseng idon hendrai kemla mentau kerja buat harga WhatsApp cungaru ngila ya form kawe ka mission with vision kaba ngila angnut bada kumno kan ka mission with vision ini rap ya kibu vision cencar semlana hendrai kala syukur terlebok jeng ya keren hendrai yang pangayu ai pat ya kan ka grup WhatsApp na kapor ngecupeng ya ka status jong i bastai na cuy na kapor bakino senyang ngampoi perkat pada katei kini kinong kersan kila banu senyang hadu kati kikam kibak lale yang isngau sarong namar begidang don ki riulen lade kibakit baba ya kakam hakum gine kiko hendrai sok nyar mengensem hakum gine kor baki riu kin kloi ban tendrong lane ban kit ban balang katei kamon ban ak tei kamon tei keding hakum gene ka kamtam hakapor bangi susi hendrai ngai plesi jarmu ite bastai bat ya kenhun jong tei baru kuwe dokin nang fresh stop te bat na kaling chunga ngabu kajing kerpat lara kadon eng kabab hi e kloi ben yarap siwe kababut ailang ka kubur sanga namar ngaru ngadon kawi kamensim kabanga chi yarap ya ki bedok ki besok na kapor sya kapor ndrei kan ka WhatsApp group ndrei nglai yarap na ka kailan dengan kerpat itu badia ka kenun jong pe bro kawe ngini trailang na kabenta kuno ban kentiu bat ban rat ng kong yerne ka jimduk ka jing kerdo badia ka jimpang jing stop te ha ka juk kopor na kaling jong nga kumu soldar jong kai mau marbisu ngabu ka jing kerku kerdo hapo kane WhatsApp group ba kane WhatsApp group wat ong bakan trai tang hakini kipor kiba menta ndrei ai bakane ka group jong pe kan yai trai na ka wei ka por sya wei por dan nakaling jongang don isu he bangan oh te ke eng ke bangala dia kren ha bat imido kalong ba kicingnya ki beranggun lada iya kendo in sapesat ha gijembut ju perkat jonga nang kumno bunun yo sendur na kamta ke jingbet jingbiang jong kan ke yang kasya te tang ta kentin hei blai si chan to ini ko ni la po sa bakut bilin ya bakut pembuai dari kacing ya lang ikut sini ini po nanta
di tunggadak ka cing sumumu ni ko po pinagal yang tumido ko ka pren kita na kentin ban play ya ki baro be kerpat mido ai cing ko ko WhatsApp group yara baki hak khidmat baki dom kampe isno ban ayu yo play na kabanta si kaba pengalaman ya pendulang kumi dan kabar model ayu sim yang kayu jengkong pada jong ciliki jong bila kiri kiri sudah dijonga so kun jong di nakaliang jong group pau itu so lem yipi akan kejinja nomor berlima lesi kadang kejinja ke baki community bawa aku berada di accident atau community bahkan dia kini berkerja rekan bang sunala suban yo kam kalian ikut Islam ikut juga bisa ketika kalian tu terakhir jangan kalau kejislo lo kejislo sedai lo susu sedai yang tak kejin jadi kejinja dan lagi pun Ibril laka kat kejin buat bor kejongi juan dengan korban iya kejin solen kejin iya kejin kat kejuni berarti panis ka mau play na jorong nang ai susu di cukup lo joki pa pinang yo bor kinong le baha kinong snap juruk nang katku yang kere tak mai keji ke joki pada desi nakalian kumi orang imla les ban ai ka ai kepala desi kebakat keba lesi kebabur lan kebahe ku nono andai katku ke jingla ke jumi bor baret nakalian tu ka guru kejumi iwan te yang tak matapal ka keji so lan di ka jing ai mesin aku play dulu bagi para ramba kalau orang kilo kumi samlaru berlangsung nak ada video buat dia dan mentalang ekor ban kajinya segera kajinya langsung ulan nak mentalang jinja susi wajah akan bisa di tu ulai kaji ulai juga diskon berkui ulun kadar pi hak kereta kama kaji joki ham tame untuk dengan ni pi ulai simi ulai bor pi papin la ban pedang ni kini ke baro ulai ulun nak sendiri ulai tip baro kalau bakti tu mulai kau bah dia bro kita train nak benda kecil ni nak kata tahu dia baca kecil mulai tu satu tanggal kecil ini sekarang yo shoot kecil bang train nak kalian presiden tuni mulai sebelum baro di boskan kile yarap patela ruban pelip ni kading hai ketukan ni por kebakading par de pamrut ini ke yo sambar kowe te ai play sini ni stay bagi kue lucu kebala ai teman soha dan teman soha banyaram bande di sini tu juga sembica nakade national TV ada national lucu te kembang sesen ba labun ku peru se dilayar nasinyang kapakila ai na bor short coki đây và yo i bagi di parlok ke bayar dalang ko manuan solam kum ini cinca ke bagi du sini ya kan du cinca ba lempoi pekat kum ini ke cinca kan macam dia ina sem ni so bertempau ada dia sem tam bagi nakalian grup yang bertalang barang dia bisa kum ini dah cinca ke yang dia ini keluar minta dia batu om batu pau sini pau tu jadi dulu dan kalau yang ini kebab bilang ini dulu di baro senang lah dan dia tentang itu senang lah sebenarnya di nyerap itu kita besar sentam di nyerap Sen yang pilih kebro, jadi sampai kuat ikut korang dan dibuka. Kemudian berjaya di sisi karena terpau sesuatu. Lah ya, dan masih mengenal senyum dengan yang kemudian dia masih sebelum tas. So, aku beli untuk yang kedua itu kenang ya sedang kenang lah yang rapi itu dan ketemu